Mama utapona, baba utapona, mzee wewe utapona, mtoto wewe utapona. Amini tu katika jina la Yesu utapona. Na ikiwa ni mapepo yanakusumbua, yataondoka leo, yataondoka yote leo. Utafunguliwa huru leo katika jina la Yesu. Sasa tunaomba pamoja na watumishi wa, wekeni mikono yenu juu ya watu, wekeni mikono yenu, ombeni katika jina la Yesu. Baba Mungu, unaona mioyo yetu na unaona ishara ya mikono ya wagonjwa wamejiwekea wenyewe, na sisi watumishi tunawekea mikono yetu kufuatana na agizo la Yesu mwenyewe, na tukiombea tunaamini wanaondoka mahali hapa wakiwa wazima. Wenye homa hata kuwa na homa tena, mwenye kuchechemaa hata chechemaa tena. Huyo mama ambaye ana shida katika usasi hata tukuwa na shida tena. Huyo ambaye ana ugonjwa ya tumbo hata kuwa na ugonjwa wa tumbo. Huyo ambaye ana shida na moyo hata kuwa na shida tena. Huyo ambaye ana shida mgongoni hata kuwa na shida mgongoni. Huyo ambaye ana shida na macho hata kuwa na shida na macho. Yesu, hata na